The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kanilang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Jowa! Hello! Maulan nga buntag. Maulan medyo maulan lang, maulan. Maulan nga ka buntago na itong tanan. Nga bungkag na ba lang inyong ipang tapok. Kaya? Siyempre, God bless. Buenos dias. Assalamualaikum kanyo katan. Kital man to. Sana, buenamente mga pensamiento akin na basta yun na. Siyempre, God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. To all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Sir, sa mga pinalagang estudyante, Mike Buntag, di ba? Wow! Sa mga nocturnal o mga di-nocturnal, mga living and non-living things, sa mga makitag, di makita, happy morning lang dyan, di ba? Wow, happy morning lang. Balag pa, 5.2 million lahat tumadawat sa atong kuwan. Hello, happy. Si Robani Cago, wala dyan ka move on sa 5.2. Don't worry, kagisay na ni Kuan ng SRI, pero 2022 pa dito yung Square Regan. Karon na to sa inan. Hello, idol ano yung si MGGS. Happy morning. Siyempre, may buntag sa Zamboanga City, Summa Peninsula, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Di ba? Wow, labi na sa akong mga friends sa FB na ko. Live na live ko sa akong Lando Bisaya nga FB. Like lang ko, na-follow lang. Siyempre, kini akong programa, ang kitikit, wow, i-download na nigbalik ka, i-replay ni siya sa 106 sa Marino News FM na page. Check corrected ba? Sa YouTube channel. Siyempre, sa Zeno Radio Scan lang. Siyempre, para mag-greet ninyo ang inyong mga minahal sa kinabuhi. Wow, binunto kayo, idala nga sa among text line. Ang 0975-0723036. Wow. Correct. Wow. 11 days na lang. 11 days na lang. Pasko na! Wow, nasa kulik ang pinadyo kulik. Mag-ihap na doon tano. Naigon na mi. Diba nasa kanya? Salamat to kay Councilor James Jason. Wow, salamat. Diba? Gracious. Diba? Ato mga si Boss Jing, diba? Tan og Sibo, diba? Hello, Sir Vic, Sir John Tan, diyan sa may Santa Maria og si RB. Wow, happy morning, Lado ko. Siyempre at ang mga soke, no? Inay lang dyan karon kay mas. Ang dalan medyo sleeping pills. Sleeping pills na ba? Basta ako, dilis ako manaygon kadabalay. Unyan ako manaygon sa kadabalay kung ikaw na ihatag nako. Ginaw ko. Ako ba itang... diba? Pag ganito, diba? Pagka-colorful dyan ako, pagka-neon na lang dyan para maklalo tayo, niglakaw. Wala ka sa akong likod, wala dahil pitik-pitik, no? Happy lang dyan ko. Wait, excuse me, kaya kong isuot nung mahal ka rin kong isuot. What? This is 50 pesos lang. Ginawa ko, salamat to kayo, 50 pesos lang. Manang ka ang mga dato, magsuot
magsuot og ang mga dato di ba? Ang mga dato magsuot og mga Uniqlo, mga Leviton, mga unsa pa na diha wag Ginoo ko, ang mga pobre mantra lang mga ukay-ukay. Daan ka lang wala udam. Pero mao lang gyapon, pareho lang gyapon ta. Wala ta naghukas, natay design, di ba? Very much! Ang mga dato wow, Rolex. Uy, sana Tapos ang mga pobre kakuan na mga rilo-rilo kananala sa sidewalk di battery pero excuse me, pareho ra gyapon ang oras. Very much! Tinod kanina, di ba? Ang mga dato kakaon og lami nga sudan. Dagkita to ginamos lang pero pareho ra ta nabusog. Very much! Di ba? Correct, happy lang, di ba? Nyag kita managingon nga kita Ginoo ko mabuang ko bayot, di ba? Kita ang mga trabahante, di ba? Kita ang mga trabahante sa gobyerno, sa private, katabaho ta kinsina sa tong sweldo. May pangtupad ang akap kada linggo, kada domingo, kada semana. Di ba? Sige na mo, di ba? Nag-text ano ka. Siyempre, di ba? Kung isa mo daw, nindot sa mo sa Leyte, yung ako magulang, Ginoo ko. Model lang kitawag og tupad no kay kanang manilig ka. Di mo magbulag, magtupad jud mo. Manang sa mo dito, isa kadahon. Ay, mabuang ko bayot, 5 na nilig, isa kadahon na 5 na nilig, isa kadahon lang. Okay, tupad man. Easy. Hoy, joke lang, kabiyabi lang. Sorry lang ko na, hindi mo malingaw. Siyempre, good morning, Mr. Vegas. Ito, yung atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Good morning. Si Robani Cago nga wala ka move on sa 5.2 million. Absatul, good morning. Absatul, good morning. Happy morning lang, Jod. Smile lang, Jod. Duray ka. Siyempre, good morning. May buntag. Good morning, may buntag, Miss Maribe Franca. Good morning. Pampeng, ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Good morning. Siyempre, yung assistant, si Wilson Benes. Good morning, Jod Kway. Good morning. Happy morning lang. Dumasaga, Sir Kalmasaga. Good morning. Happy morning. Siyempre, good morning, Dr. Rizal. Good morning, ma'am. Ang atong Vice President for Academic Affairs. Good morning, Sir Jos Loriaga. Early to kayo, Ma'am Marnit Apit. Good morning. Wow, pagkanindot to kayo. Kudyawan tani. Ano siya ginapa? Siyempre, good morning, may buntag. Sir Kaloy-Loy. Happy morning lang. Captain Edmond Loreto. Good morning. Siyempre, Dr. Kasalan Chong. And siyempre, happy birthday, Dr. John Bingel. Happy birthday, day gapo ng Among kakuan buloy, diba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want you what you live. Katoy. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Diba? Happy lang yo. I wish you to make everything. Sabi mo lang. Sorry, I'm not to Hello, speak. good morning, Ma'am Venus Dalmandia sa Jeremy Shady Polo. Happy morning. Siyempre, si Retor John Saligan watching. Wow. Good morning. Wala lagi nagkita sa mas. Diba? Busy kay ka. Diba? May pamay kami ni Mami Stella, Ma'am Venus. Nakita kami kayo si Pagtakra. Diba? Hello, good morning, Mike Ladisabal Garcia 5. Good morning, Sir Orlando. Mayong buntag sa Buanga. Diba? Correct. Angang mayong ka, mayong ka Mike 5, mayong ka. Good morning, hello, good morning. Happy morning, mayong buntag. Manila, nga wamantos Manila sa Buanga. Joke lang.
Hag, siyempre, good morning ko naman buntag, Ma'am Phyllis Agosto, ang atong college registrar, Sir Eric Villanueva, and Ma'am Norma Villanueva. Happy morning. Hag, siyempre, Miss Shanghai, Kumaning Roxanne, at Divine Quadrant, Tumanda, happy morning. Wow, siyempre, good morning. Mr. Roderick De Creo, good morning, good morning, atong OIC College President, good morning, sir. Merry Christmas in advance, og siyempre dyan sa XYZ Food Hub, dyan sa Purok 2, sa may sabod, happy morning ka na itong tanan, ingat-ingat lang, wapag kanino ito kayo. Og siyempre, good morning. Siyempre, good morning, akong paborito. Mami Arjen Fajado, good morning na sa Skybox Coffee. Ano? What na dyan magpadala? Unsa kay na, kuha na niya, oy na. Antay ka tol. Minanam dyan ng mga tigulang ka ng mubo na kay lubot. Oy, dali na. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. Oh, inaat punta nga. Mga ninja karon, nadala ko. Di ba? Salamat kayo. Naiubos maguna siya. Naiubos maguna siya na itong kuan kung katong ang katong background, katong mulagkuan ba? Katong kuan ang background. Okay. Ang matcha sa Skybox Coffee. Boss magunos Mami Arjen katong nagdala siya matcha dito ba? Nagkita mi sa gate niya. Alas 12:30 lamang guto natigkaon na niya. Ang ako tong sayopon nga di na ko gana mukaon. So nga, ako itong i-try daw. Asa man ka, Mami Arjen, masuko ka. Ilabay ito na ako o ako lang ihatag sa nay mo inom ato para makatilaw, para mo order ni mo. Very much. Mamang ito gitawag og Mami Arjen nga indirect selling. Out of your mind, get crazy like Diba na sa kure ka na. Diba? Ako to siyang gihatag man Arjen kay pala ano ba kay nakatila mo ko pala malamian pod mo order pod to sila makaingon pod to sa iya mga classmate nga uy na matcha uy lami kay ni kanang gikom ni Sir Lando sa kuan sa Skybox Coffee sa Terduliana nga karon di na jud mo hatag si Mami Arjen makonsensya pang tatawag. Siyempre, good morning Mami Arjen Fajado. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, makes me blush, it gives me worth. Si Raulo din Sir Lando. Siyempre, Auntie Chandable Fajado, good morning na sa Batchoy, BJGMP, happy morning la dyan, oh. Wow, good morning si Mindo Cornel, si Elvin John Galvez, happy morning. Siyempre, good morning, may buntag. Yes, GNG, tiring by Castro, good morning, Sir Paul and Ma'am Crystal Castro, good morning. Advance Merry Christmas, o siyempre, Kuya Mayor Bago Chico. Sa Bagondo, John Malen, happy morning, John. Ano siya kinabuhi? O, siyempre, good morning, may buntag. Ni Bibichil Papachino, o diba, wow, John Malen. Si Densyo, wow, masikati ko, long hair, Auntie Nolpa, happy morning ka na itong tanan, wow. Oh, napo din sa Sir Lando, sa ginawa ko. Sir Lando ay naibabahay diri, Sir Lando, di jud kabalo mangilay. What? Pero kusog kayo mo kilaw o kuan. Ay, nawala ka lang. Kinabuhi ito na payapi lang. O, syempre, good morning, may buntag.
Auntie Annabel P. Panco, good morning sa Sambo, happy morning. Og siyempre, Uncle Edwin Panco, Auntie Annabel Panco, and the family, Mamili sa Pinya, good morning. Sir Mario J.M. dyan, happy morning ka na, happy Friday. Oh, wow. Og siyempre, mahadjong buntag, sir, ingon si Cesar 03rd, Jimboy. Merry Christmas, Madam Lan, ingon si Mindo. O, happy morning, Jody Kulo. Siyempre, good morning, Maing Buntag. O, Maing Buntag, itong Masuki, Wadias, Isabella Silamitan City, happy morning. JD Begang, hello, nasa Begang sa KM6, KM26, KM9, KM6. Happy morning ka to, labas pa rin balunog. Happy morning kay Lami na, nindot ka kayo, no, kay wala, bis ka real, no? Diya sa Pispigulayan. Happy morning ka na itong tanan. Diya ako, Ron Cruz, Limbayat at Faisal. Siyempre akong Earl, Dominic Tarosa, my love. Happy morning. Og siyempre mga Tarosa family. Chrissy, diya sa Waray-Waray, diya sa may Tituan, happy morning. Og siyempre, diya sa Prince Litson Fast Food, kay Oras na Mina, nakusog kayo ang radyo. Alamig kayo ito, no, kayo mga... Pagkalamedyo kayo. Happy morning lang. O, di ba? Auntie Pe, si Ate Faith. O, di ba? Si Fatima, si Irie, si Eileen. Wow, si Henry, si Rinrin. Happy morning lang. O, di ba? Si Marvin and Master Chopper, Kuya Ronel. Happy morning lang. Wow, Daris Menyosa. Hello, Sabatos. Good morning. Happy morning. Kayong mga boys, Jack, Aros Aminaw, yung anak ng beautiful. Hello, ma'am. O, di ba? Utalo Barbershop. Happy morning ka natong talang lang. Wapag kanindot sa kayo. Ingon pa din, Oy, remember, Friday the 13th karon. Ha, ba tayo, ha? Ingat-ingat lang. Di ba? Napodiri ingon nga naman dayo. Nga naman dayo Sir Lando og Friday the 13th karon. Nga kadaad lang man kong gidimalas. Ang sarap po, tol. Di ba? Ngano man daw mawadlok sa Friday ng kadalom sa dimalas. So tinuod na. Tinuod na. Very much. Correct. Manang ka mo, ha? So, bantay-bantay lang dyan mo. Napo diri. Oy, Sir Lando, sa manin ko amang ko diri, di ba? I-underestimate man ko, Sir Lando, sa mga taong wa say na pundar sa kinabuhi. I-underestimate man ko. Napo diri, Sir Lando, base na kay, makapahulam kag kwarta na ko, Sir Lando, di ba? Ako lang ilisan, inig makakupras na ko kay, nagtanon makaglubig hapon. Di ba, sa correct, wala, excuse me lang, di ba, kinabuhi, no? Hoy, basta nagkugi lang, ngayon sa, kupra, ay ginoo ko, ako na ko'y lubi, dili na ko kuprason. Mapay, balik dyan ako, tibuok, madako, magkuhan, kay kuprason, ginoo ko, kakapoy, ginoo, diba, magligwat ka, imo pang ibuwad, imo pang anon, imo pang paasuan, imo pang ganyan, tapos barato lang kilo, kuyawan, no, diba, wala, ginoo ko. Mapay, balik dyan ako ng butong, gano'n sa mahal kayo, tag 20, 25, 30 ang butong, gano'n pa kayo. Sige, istorya daw ko. Sige, istorya daw ko ninyo. Tinuod kaya, di ba? Tinuod kaya. Dari, halagin ako, nagbuwag na sila. Wala pa ganit Pasko. Nagbulag na, di ba? Di ba? What? Di ba? Nasa, banding sa iyo, the X after magbuwag. Kwaon na dayo, nagbuwag na gani, ginoo ko mabuwang ko bayot. Nagbinawi ay na sa mga butang, ang gipanghatag. Huy! Kalain na no, tapos nagbulag no, tapos gano'n, huy, kanang rilubi, ang binang kaya gatong yung ginawag, diba? Kanang, pantay ka tol. Katong imong giko, akong kuhan, ibalik to, bi. Diyan magsinirize sa social media, magpadungo-dungo, gano'n sa kulik ko. Kung mabulag mo, kamo lang, ay maglabot-labot, gano'n kaya, maningon nga ang social media, di nakatabang ni mo. Kulik happy lang, Mangwinta dayon, ngano uyab mo na mirisi. May pami, di ba? May pami ni Kuya Regal si Toy kay tilaw-tilaw lang. Di ba lang siya, di ba? Happy morning lang, di ba? Hello, good morning. Mother Side, good morning. Watong mga driver ng Jory Balomen, si Sebastian, si Dondon, si Chula, si Real Bihar.
og si Marvin, og si syempre si Joven, og si Vincent, happy morning. Mami, dala pa namin apaw, good morning. Makoy, Maria Chong, si Ate Linlin, Biuda di Rosales na sa Gross Canteen, og si Lizelle, happy morning ka na ito, taningat lang ako. Siyempre, good morning, may buntag mga tuloy ilang barang family diyan sa Mampang. Happy morning ka na itong tanan, ingat-ingat lang. Wow, pagkanindot so kayo. Jupay, nalagkada Jup, nasa di ba? Oh, siyempre, good morning, Mami Tulisitoy. Good morning na mga Sitoy's family diyan sa Barangay Kawit at Masuki diyan. Happy morning lang. Mga silingan da, mga neighborhood ni Mami Tulisitoy, si Andy Shashin, ang mga pumangko ni Karing. Happy morning ka no. Oh, siyempre, Bisprad Provincial Guard sa Dacon Belison sa Bisaricod. Happy morning. Oh, siyempre, Atibit Finland Family. Happy morning ka na itong tanan. Wow, atong mga taxi drivers, kulilig kabal-habal. Ingat lang. Check corrected by. Oh. Manaygon ta, manaygon. Oh, di ba? Oh. Manaygon. Oh. Yes! What? Ayo! Panggawas na mo. Kung dili mo, magmahay mo, batuon ta mo. Ayo! Panggawas na mo. Oy, mata na! Kung dili mo, magmahay mo, batuon ta mo. Joke na lagi ante, sabak na dadibe. Karon, mudawat ako og piso-piso. Pwede pod ka ng yelo, kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Mudawat rami og piso-piso, pwede pog tinaglibo, kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Ayo, panggawas na mo. Ayo kung dili mo ay magmahay mo. Ayo. O tok-tok na, oy, dayo na. Kung dili mo, batuon ta mo, pagmahay mo. Joke na jud na ante, sabak na dadibe. Tiso, hoy di po tinagyelo, kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Mudawat rako og piso-piso, hoy di po tinaglibo, kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Ang adlaw sa Pasko. Okay, di ba? Nasa o? Ano lang, Lodi? Di tawot doon, kaya di mo mga tago yung garapod mo. Batuon ta mo ron, yung garap mo. Joke lang to, ante. Sabak na dadibe. Di ba? Nasa ako ko. Hello, Madam Lana. Ayaw kalimot sa kuminaskuhan, ha? Di ba? O. Mag-ampo na lang ko, O, happy morning, o. Di ba? Puro ko. Og siyempre, good morning. Yeng Ventura, Kunukutan, happy morning, diya. Atong mga suki diya, di na Molina, happy morning. Atong mga suki diya sa Kabatangan, o, di ba? Mga tulog na pamilya, mga sakin po diya sa Mampang, Matano, o mga Nunez family. Auntie Mercy Lombaring, happy advance Merry Christmas lang. Sir Tony Mambiki, Michael Canindo, happy morning sa Mampang, happy morning lang dyan na, wow. Atong masuki na sa Santa Catalina, Divisoria, happy morning, Talong-Talon. Diyan sa may Tumaga, bypass, na karinderya diha, o happy morning, Jod kan natong tanan. O diyan sa may Hondo, sa Mara, mga Piagyo, Balabal, Puliglig, Jod, happy mo. Maayong buntag, masagan, Assalamualaikum, kanyo katahan, ingat-ingat na tugal,
God bless us always lang, Jod. Kung nakuha pinakaninot. O siyempre mga Garcia family diyan sa Tumak for Self. Good morning. Hello, good morning. May buntag. O Mami Omar, Jerome na family ko naman madali. Happy morning lang. Ingat lang, Jod. Kung nakuha. Papag ka. Hay, ginoon. Napadiri o. Murag suko na po ni siya sa iyang silingan o. Oh, suko na po siya silingan o. Diba? Ingon sa nga o. Sharog, dili ka mas scientist. Ha? Sharog, di ka mas scientist. Ani nga haod kay ka mo imbento og istorya. Gusto gali ka mo imbento ko. Gusto gali ka mo imbento og istorya pa. You're a scientist. Diba? Nasa kinabuhi o. Diba? Oh, pinakanino. Sigurado ba kayo? Hello, good morning. Anali Gakang, Rengag, Suskag, Nasansig, Gusok. Good morning lang, mga Gakang family. O diyan, mga silingan diya. O, diba? O, siyempre, Manuel Gonzalez. Happy morning. Si Jay. Jay Pueblo. Happy morning and family. O, si Makoy. O, happy morning ka natutan. Hello, Jay Garcia. Hi, migo. Sabaan, watching live. Migo, happy lang. Koreko, diba? Ano siya, o. So, itla. Ingon si Garcia, Baji Garcia. Sabaan. O, sige, itay na to. Magkuanta, hindi ko magsaba. Sign language na lang ko. O, nadungog mo? Dalawang beses na yan! Ayaw na mo kabalaka katong ayaw na mo kabalaka katong nagtrabaho og 8 hours a day. Okay, gayaw lang sa tupad og sa akap kay kada semana na doy 6,000, 3,000. Di ba? Stoy ka mo pud ba na pagkugi pud mo ay mo kay nay muhatag no magtinapulan pud kay mo, di ba? Ayaw mo kabalaka katong nagtrabaho og 8 hours ha kay hapit na pud signing. Hapit na signing nga. Ay kabalaka kay hapit na pud signing nga. Ang trabaho 15-13 kadadlaw sweldo. Gani! Correct no. Ano kinabuhi no? Balihon to ba nas kinabuhi jogo? Ang trabaho 15 o 30 lang. Tapos ang sweldo kada adlaw 1 to 14 ang sweldo pagkanto. Walay magutom sa Pilipinas. So, di ba, ginawa yung anak di ay? Correct. Ano siya, magkapalit to dayon siyempre, matcha o sa coffee americano na sa Skybox Coffee. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me work. Ikaw, Jerry Garcia, kanta na bitaw ko lima song. Ito ko, Mina, wine ka, rap ka. Kapila ng ganun dungog ni mo. Correct. Ano siya, siyempre, good morning, may buntag. Yan sa Infinity Salon and Barbershop. Good morning. Si Uncle Modi, si Jimboy, si Angel Milano, wow, si Teddy Jimar, John, og si Uncle Richie. Happy morning po nila. Yan sa Infinity Salon and Barbershop. Gabitay ang radyo diya. Gamarino. Gabitay ang radyo diya, pero ang mga barbero gasisid. Napadiri di ba ko na What? Nadiri. Sir Lando, kabalo ka nga gipray ka ni Lord. What? Thank you. Labi na tong laki akong crush, tong gwapo gipray to ilan ba ko. Kabalo ka gipray ka ni Lord. Nga kung di ka makuha, siya'y mukuha nimo. Hey, taka man si Kuhan. I love you, migo. Please say you love me too. By Celine Dion. Mana tengok katong ingon ni George, I love. Kamu itu Celine Dion, no? I love you. This is my love. Me too. And then, mother to MC. siyempre, hello ni
Susana Tagra, Highland, Merry Christmas land, Merry Christmas pod. Diya sa Sogo, Southern Lady. Advance Merry Christmas. Mayong buntag di idol. Mas hayag pa ang imong Selena kaysa akong kaugmaon. Happy lang. Correct. Mas hayag jud, correct. Neon god sa bongga no, di ba? Kinabuhi. Hindi totoo yan. Lagi na. Kabalo tayo ko no. Kay gikanta na ako sa barcode, di ba? Di ba? What? Nikanta ko ng Celine Dion nga I love you. I love you. This is love. Pag man ako kanta, pak. Tagaan kong 500 sa... Meron ka 10,000! May pasiwili kay 10,000 pa. Daging ginukabuan ko ba yung tinasawad. Ayaw dyan mo ha. Ayaw dyan mo ko kay ayaw dyan mo surrender. Ayaw dyan mo surrender sa inyong kinabuhi ha. Lalaban tayo! Correct. Kay makikilugay para bakag yuta sa imong igagaw. Ayaw dyan surrender. Uy mo dito no. Nasayop na ko gahapon di ay. Kaya nung ko ganang pasa ko mga bata dito. What? Kwalito kay gaana mo lutuan mo ang asa dapit mo na tumaama na to. Uy magpaano leta ha? Leta spray po. Magpray jud ta sa ato. Katong tulok ka Boy Scout no. Looy man sa kinabuhi. Ana na dyan looy man tong tulo. Napabay napay uban no nakuha po doon sa ospital. Napaday po doon sa kurito. Lila spray lang. Bisag magjog-jog ko diri. Bisag na kada intermission na mo magpray baya po ko na sa manang magpray tali ta spray for others para daghang tag blessings. Correct. Labi na tong mga tao nga asa na kong TF? Oy, wa man pa mangipadala. What? Kani ka akong TF pa pero okay lang ipadala niya og dili. Sige, okay na ka po. No problem. Ano sa kay after unprofessional ba kay nagawa ko ni hatag dayon kay kinanglan ba yatag kwarta kay natay mga laki nagkinanglan ba yata nagkinanglan ba ko kwarta kay nagkinanglan ko kwarta mo ng racket ko kay mag 3 years na mi sa akong boyfriend karong December 31. Sigurado ba kayo? Mag 3 years di mo sorry na mo diri nga na ko'y boyfriend mag 3 years na may karong December 31 kay last payment na nako siyang Inmax. Wow! Kana akong giwat akong 5.2 million ingon si Robani Cago, di ba para ako na wala siya Ang tanong kay wakay mo yan! Diada sa dulyan sa mga Balisamos family ingon si Yang Bidol Karukutan. Wow. Domingo onsa TF mga ba ng tahong plastic mini akong talent fee di ba na sa di lang ko mag-mention kay na siya basta man to makonsensya di ba pero dili wala po okay lang di ko di ba Hoy, okay ra kayo. Di mong ihatag. Okay lang. At least buhi ko. Mayo akong lawas. Di ba, siyempre, ang ikaw. Wata kabalo. Di ba, ang KARMA. Di ba, na kinabuhi, no? Maingon pa sa Sagra. Leilan kay reunion sa Central. Di ko, kalayo. Umulay ko sa Leyte kay Regional Central daw na daw. Dili ko sa elementary daw. Morning na joke ko rin ko. Pita pa sa inyo, Diyan lang. Hello, good morning, may buntag. Ato mga sugwa sa akin po. Di ba? Happy lang doon kay Friday. It's Friday. Okay, so medyo ganado kayo mo trabaho. Kay nga naman. Di ba? Sabado na ugma. Di ba? May pa mo kay namoy. Bakasyon mo ugma. Ako. Nakoy racket.
Hello, segundo dublado. Siyempre akong igsoon dito na uli na sa suga. Hapit na mo piyesta karong Sunday. Piyesta sa among lungsod. Diba? Happy morning na Jod. Okay, well, Friday ka ron. Salamat ganda madom ni ako Ruben. O mga musika Bisaya ng pagkanindot sa kayo. Diba? Hello, Mother S9 Juwarday. Good morning once again po. Diba? Ate Bet Parelia. Kumay Roxanne, happy morning. Siyempre, alaman na syagit na kagandaman na dyan mga may bug naman na panahon. Pero ang andaman dyan mo ni ang kulubain o mga mainit nga mga musikang Bisaya, English, Tagalog, kung sa panadya, basta nindot lang dyan sa atong pupino para mawala atong problema, atong stress. Diba? Kay isa sa stress reliever po, ang stress reliever nga programa. Di na dyan sa gitik-gitik pa siya, di na sa Marino News FM. Wow! Grabe! Check, corrected by, diba? Siyempre, syagit na! Niyan nato na ipalambay, bunal, ilabyog, pakpak, ganun. Syagit ako mga angels. Shine by ko, Diyos, ICM Tantan, Regine! Tangyan, Janan, Rindong Game. Game start. Pata. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Pagkalindot, Managingon ba nga gamay man o dako, diba? Gamay man o dako, musulod lang jud na, basta lawayan lang. Joke lang. Ayan lang. Di ba? Gamay man o dako, nga biyaya po, mga blessings, gamay dako. Dili jud ta mo reklamo, wag tayong magreklamo. Dahil maswerte pa rin tayo kumpara sa walang-wala. Manay pinakanindot. Ngita pa dyan mo kang magdawat o ka ng blessings, gusto pa dyan o ka ng dako kayo, ay ginawa ko kuyawan. Diba, Manang paningkamot. Manang paningkamot, ya. Ingara po ka, Paningkamot sa imong kaugmaon. Basin ikaw dyan di maugmaan, bantay lang jug. Correct ka sa. Hello, good morning, Ma'am Anggi. Bilaber, good morning ko na happy morning lang. Siyempre, aniyan lang atong, di ba? Aniyan na atong kapalaran karong adlaw. Wow, good morning. Good morning. Di ba? Good morning. Soke Yeng. Bentora di Kalakotan. Happy morning lang. Okay, so good morning. May muntag. Kalakotan ni Cesar Baldizamos nasa Dulian. Di ba? Nakalarian ni Unat Francisco Tawi Contigo from Sokayeng Bentora Kanakutan. Wow, si Unat. Pura gahit na ni kayo kay Unat man. Ay lahat dito makunat. Ay makunat man dito di ayan sa makunat man dito na happy morning lang. Unat manggod na sa di ba kinabuhi Hoy Aris, karong adawa sa ginoo ko ka Aris Karong Aris imo makita karong success you shall find success karon at every corner. Wabong ka. So tabang sa mga asali ko watching over you are very likely to experience joy and contentment karong adlaw. Sa imong gumagano Aris no? Karong Aris sa imong party karong Aris you shall have a romantic time at home karong Aris. So kana imong passion and love karon between you kamo ikaw is phenomenal now. Wow, phenomenal. Diba, kanang murag kapit na namatay. Huwag na pinang. Phenomenal na isa, diba? So, use this moment to cultivate a deeper bond lang sa imong partner to find a pleasure and understanding in each other. Wala pa. So, if you can,
plan a date night together lang and have a time of your wabongga. Para sa imong karon mo karon. Katong aris nga mga professionals karon are like to have a hectic day karon daw ha. Kung labi nato na sa mga IT field, sa mga IT field karon you have a heavy workload karon that needs to be completed on time karon. So kung lawa focus ka sa completing your task lang. Wow, bongga. So if you're looking for a new job karon or career change karon, your interviews karon lawa shall have a positive outcome. Wow, bongga. So mo palawas mo karon aris, no? It's time to get another health check up karon adlaw. You must not neglect your dental health at this time. Wow, dental imong don't eat mga sweetie ha para di makuan. So if you can, get a whole family in a thorough check-up lang, no? Para walay problema. Para sa pinasal ko ng Aries, so you have a strong urge to spend your money extravagantly karon adlaw. So you work hard karon to get where you are now. So you splurge in a moderation kasi you have to moderate ang imong gasto karon or else alam na Aries, mahot na kagkwarta, o di ba? Mag-overspending ka, o di ba? Oy Taurus, Taurus, on all your benevolence karon, you may extend a helping hand to someone in serious need karon. Wow! Sa imong kamaayo, pagkabuta, pagka-generous karon, mutabang ka karon, Taurus. Kaya this will change their life forever and they shall be grateful to you. Wow, bungga. O anak, para Taurus, thank you lang. Sa imong gugma karon, Taurus. Kanala Taurus, makaresult na in a break in a relationship karon, Taurus, ha? So you have been going through a rough patch for a while. Nabada ka. So with no end in sight. So kanalawa po ka to sit down and discuss sa imong mga future options down. Para sa imong character mo karon. Kanang mga Taurus ng professionals karon seem to have ma-impress nimo ang imong mga superiors karon adlaw. So you went above and beyond in solving the problem of the company. So they are indebted to your smart tactics karon. Wow, bungga, wala problema imong karera. Sa imong palawas imong karon, Taurus. Taurus, you're under a lot of juries from work karon or other personal matters. So at this time, kanang orasa, you must focus on staying kalma-kalma lang and collected lang. So don't let your mental health worsen you. Makadaot nimo ha, ayaw jud. So we find some reprieve lang in going for a jog or a swim. Ayaw lang Taurus kay kusog ang ulan o yung lang. Jog in place lang das yung balay kay para walay problema kay ulan. Para sa imong financial karon, karon Taurus, so you have to control in spending lavishly karon. Kaya you may feel yourself karon drawn towards expensive electronic gadgets. Wow, bantay-bantay ka ha. Bantay-bantay ka ay labi na mga nga uban lagi, bisa napagani cellphone, mupalit na bagong cellphone, gano'n ko, mana kalas kwarta, di ba, ay, anak palit, di ba, para wala ikuan, gano'n ko, Gemini, you feel adventurous ka na, Gemini, it might not sound like your cup of tea, but you have, di ba, you'll be thrilled to explore nature karon. Kaya man na magkatad mong new perspective on life. Wow, ginoo ko, duglak, Gemini. Para sa imong gumagano, Gemini, ilang mito, ka, naniwala, ka, you believe in your relationship karon and have no insecurity karon. So, Gemini, you give a personal space karon to your partner and syempre, mo appreciate po lang imong partner. So, that is a rare thing in today's world. Your loved ones might surprise you in something meaningful lang jud, Gemini. Para sa imong character man karon, imong gi-feel karon nga you feel rebellious karon adlaw, Gemini. So you have been through a lot of ups and downs in terms of your career. Bantay ka? So while there be a lot of people to give you a different advice karon, stick to what you feel is right. Believe in yourself karon, Gemini, and you will see the magic possible. Wow. Sa imong panglawas nimo karon, Gemini, you have been working hard, Gemini, to stay fit and active karon, Gemini. But focus lang ka, focus. Focus lang jud ka, focus. And syempre motivated lang jud. So you're going in the right direction and you will see the benefits soon. Wow. Para sa imong pinansa karon, Gemini, so we'll have consider paying your debts karon off karon adlaw. So it is the best to use your savings to make the necessary payments as soon as possible. Kaya para
mawala ng imong stress. Tungod ng mga bayronon. Bayari na yon para wala problema, Gemini. Para, nakadawat na ka sa imong alawas. Wala pa dahil, nagkuha pa dahil ka sa tuda. Cancer. Ikaw ka na siya. Don't engage, ha? Don't engage in anything addictive karong adlaw. Kaya ang imong panglawas is dangerous ka, no? If you forgo your good habits, ha? Mabantay, at work, you become under a lot of stress karon from a recent project karon, Cancer. Para sa imong gugma, you can meet someone karon define irresistible karon, Cancer. However, pero the relationship may not be worked out as well as you hope. Kung sa imong dili jud na. So if you are already in a long-term relationship, you must fight this temptation. Og siyempre, focus ka on your beloved. Sa imong career mo karon, kanang mga Cancer kanang nga professional karon may be asked to travel a work-related requirement. So at this time, you must maintain a cordial relationship with your colleagues and superiors. Wow, ginagabuan ko bayot. So, kung nakay issue with your project, you must look for guidance from a trusted mentor lang para wala ay problema. Sa imong panglawas nimo karon, Cancer, although your health is fine karong adlaw, so you may find it hard not to worry about it. However, your stress is more likely to cause your health issues lang. So kung adlaw, you may want to consult a doctor for a thorough check-up. So be honest na lang with them about sa imong concern para walay problema. Pa imong financial karon, you can regret karon to recent frivolous purchase karon di made. Tungod aning mga expenses mo karon, you are now in a hot water regarding your monthly payments. So nakay problema sa imong financial. Today you must sit down and syempre mangita kag pamaagi karon para masulbad ang imong financial issue karon as quickly as you can. So manama tong first set sa atong kaparada karong lawas si Alice Taurus na si Cancer. Happy lang. So ang para dili ka mapas mo jud Ginoo ko mabuang ko bayot. Manatong si Alice Taurus si Cancer man sila kay mga silingan na sila. Silingan pero lagyo kayo kay mga marites man silang upat. Oy, Ala, wala pa kadawat allowance, nag-reimburse pa ko. 1 week pa naabot, wala pa. So na lang yung uros ko. Ay, kujawan, ang dami-dami lang, di ba? Wala pa na kay reimbursement. Oy, kaluoy, di ba? Kujawan, di ba? Happy lang, ano. Ano man? Wala kay memo sa kuwan. Alas, sa Ruben. Sakit na. Regine. Live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Fuerte jo kayo. So ilang weeks na lang, 2025 na. Murag nag-inom na ko Red Horse na itong 2024. Uy, ana day no, nga ko ano. Kung diday pwede no, ay gino ko diday ka pwede mo palit og ano. Diday pwede nimo palitan og imong loved ones o kanang set of shoes during Christmas. Ayaw jud daw. Kay di malas. So di malas jud daw. Sigurado ba kayo? Check connected by, di ba? Di jud. So dapat manika kadyo ko no. Ini Christmas magsaba-saba jud daw, magsaba-saba jud, di ba? Magsaba-saba Christmas, New Year, magsaba-saba jud daw tang mga tao din magsaba-saba no para matukuan para ang mga demonyo, mga evils, mga kuan, labi na koyolo sa balay, mga evils.
diba? Easy. Correct. Ana din ang kwan. Mapay mga dagan diri no kanang mga ay Ginoo ko. So ayaw jud daw ko no. Ayaw jud pasipad ayaw jud pasipad ang mga mananap ini Christmas. Ayaw jud in taon. What? Kaya ang during Christmas ang mga mananap, they can speak, makasulti na sila. Di ba? Di ba? Mabitaw na mag-away ng kuan, mag-away ng iring, laki nga iring o babae nga iring. Kay mayingon man ang laki nga iring. No. Ang babae mag tomorrow na lang. Gani! Salbahe sa mga lalaki. Di ba? Ingon ang laking iring. Now! Muna mag-away ka na gabiin na lang. Muna mag-away na lang. Magsigasagitan, nagandagan lang mga iring ka na gabiin na sa among ano. Kaya may mga laking iring. Now! Ingon po babae. Tomorrow! Jawan. Asap ng iro mag-away kay ang laking iro may pero no. Ingon po ng babaeng iro. We. Ay, kiling. Okay na. Bangbuang. Easy. Bangbuang man jud ko. Very much! Wala dyan magbuang sa nas kalimutan. Yan na itong second set sa itong kapalangan ng Madlawa. Happy lang. Correct ka na sa A few moments later. Nabuang ko sa now. No. Tomorrow. Ay, kiling. Ginoo ko. Aroy, mabuang ko sa now, tomorrow. Aray ka dyan sa No. No. Oy, Leo! Diba? Oy, kala, Leo, or a powerhouse, karong energy ka naman, Leo, no? So, and have a good vibes karong adlaw. Maneso karong the day, you shall be filled with positivity karong adlaw. Sa imong gugma karong, Leo, no? Leo, naginaw ko, hinaot pa na kay pasensya karon, your patience tested by the, karon sa imong parte karong adlaw. Although you had been waiting to meet the ideal partner karon, you haven't had much luck lately. So wala daw kayo swerting at lang. So pala na napunta sa imong karag na bali mo karon, Leo. So, kanang mga professional nga Leo shall get a chance to shine amongst their colleagues karong adlaw. So your flair for logistics karon and your analytical skills karon will come in handy today. Wow! As a result of this, Leo, no, you will be able to save your company from substantial loss. Wow! So kanalaw, you must remain humble even when accolades come rolling in. Wow, adyan dito, humble. Kanang ko, nakakala, sa mani, humble, rumble. Humble. Doon dito sa ibig sabihin, rumble ito. Panasa mo sa mo karon, Leo. Alam mo, roped into a caring of a sick loved one karong adlaw, ha? You're caring, ha? So you have to come out with the blue. But you shall show strength and kindness ng Jod in looking after them. Nakayo nung ha? However, this stress activity may put your heart
in jeopardy lang. So, inihat lang. Today, you must allow yourself some time to recuperate as well. Wow. Para sa mong pinasal karon, Leo, members shall express caution bata-bata na ka sa imong pag-invest karon. Their hard-earned wealth karon. Kaya himnaot pa tayo mong gamiton imong wise decision as you reap your bigger profits karon adlaw para walay problema sa imong pinasal, Leo. Virgo. Hoy, Virgo, karon you will be you will be very happy karon adlaw, Virgo. You have stayed optimistic despite sa mga problema karon you have been facing in life. Wow, bungga magkalib, Virgo. So you will receive news karon that will help you out of your misery. Wow, misery. Oh, di ba? Oh, ano, Mrs. Misery, mystery. Will miss their close family karon and friends karon adlaw. So, everyone has been busy in their lives karon adlaw. Virgo, at this time to get even talk karon adlaw. So, let alone meet karon to do your part and take out time karon. So, you have to share what is going on in your life karon. Especially if you have grandparents or you have to reach out para walay problema. Sa imong karon naman mo karon, Virgo, you have a hard time starting out with work karong adlaw. So you have a lot of other responsibilities karon that you need to take care of lang jud, Virgo. So this cannot be ignored. Nora ignored. Uy, alas, may ano. Nagbalik na po si Christopher De Leon o sinura. What? She's not the showbiz, no? Hindi kayo kabihan mo. Oh, so you know that you have made up your mind. So don't be disheartened by setbacks in one day lang. Sa imo pala sa mga Virgo, you've been suffering and you have no one else to blame but yourself lang John o sa imong pamati karon. So Virgo, you need to be more cautious lang o might have to undergo an unwanted surgery. Ay, kakuyaw. Ayun, mabuang ko bayot na sa take your medicines lang. Ay, lagkabalaka ha? Kaya dawa. Take your medicines lang on your time. So, don't skip your meals lang. So, don't skip your meals. Oh, bahala ng mga babae ko na ang meals lang dyan. Ayoko na. Mura kami ni Kuya Reagan. Don't skip our meals. Oh, stay positive lang. Take only as much as your health allows lang. Sa imong pinasal karon, Virgo. Virgo, you're worried about sa imong finances karong adlaw. But don't worry, you will receive opportunities karong adlaw that might drastically increase your finance. Wow, financial. Choose lang jud what is right for you. However, don't fall in marketing lies lang and make your own decisions para walay problema. O, ana siya, Virgo. Oy, Libra. Tangtangang Libra na lang. Well, Libra, you are back on the track after a long time. Karong adlaw, Libra. What? So it'll take some time to adjust and that's perfectly okay. Wow, perfectly okay. Okay. So don't try to do things in haste lang. In haste. Dili her. Haste lang, John. Try mag-end up not to disaster lang. Sa imong kung magkaroon, Libra, no? You're going out of your relationship karon, Libra, no? Remember? Do you remember? It is December. It is okay to stay single for a while lang, John. So, ang importante is love. Ang importante sa gugma is self-love. Wow, mungga, self-love. I do it on my own. So, dili ko sa'yo to move on, ha? But you know that it's your mind that's been destructive for a while and you don't feel safe towards your partner anymore. Wow! Sa imong karagdaman na magkaroon, Libra. So, Libra, whatever tasks are assigned to do with a full deduction ron, nakabaludjog ka, have been slacking for a while, jud na, Libra. So, ang rason na behind this be an emotional but this might put company in losses lang. So, kung continue ka, respected of your work, get back to work. Ayaw sig absent. Wow, pala mo sa mga panlawas na magkaroon, Libra, no? Your health is not just about sa physical body, Libra. It is about the mind. Mind and body. So, you are eating well and take care of your body lang. But you cannot deny the amount of stress nga you are dealing with the moment. So, take some time lang alone to relax and ponder. Butangan mo foundation para mo ponder imong naam. Make things right. Wow, foundation man jodo. Sa imong pinasal kanong Libra, no? You're considering buying something for your place for quite some time lang, Libra. Today,
Ay, nindot is a great day karon to invest in the item. Wabungga. So make sure lang you give importance to quality over quantity. Oh, para dili way sayang ang imong gipalit. Oh, nga kwarta, di ba? Scorpio. Scorpio, you will be keen to listen to the inner voice and follow it today. Ikaw, Scorpio. So you will care about the well-being of yourself as well as others around you. So ikaw ganon, Scorpio, you are more emotional than you let others see. So ayun lang ka, don't be impulsive lang and you will go through your task smoothly lang. Sa imong gugma ka, Scorpio, you might be do something unexpectedly karong adlaw. So if you have a partner, they might surprise you to see you going so that extend praise. Wow, bungga! So you'll feel bold and charisma karon. Nga man maka-attract everyone towards you. Wow, bungga! Sa imong karon naman ng mga Scorpio, you will get a new opportunities karong adlaw. So Scorpio, so you have been at crossroad in the past, so time is testing you again. So you have to choose the right path lang. So don't be afraid of hadlock. To choose what you think is the best for you. So give your best and things will definitely go well. Wow, bungga. Pero sa imong paglawas sa mga Scorpio, don't be too stressed about your health, karon Scorpio. Take proper precautions lang, Jod. You have to pay attention lang when how small habits of lifestyle changes impacting your health. Just keep doing lang the basic. Basic lang. Everything will eventually turn in your favor lang. So spend time sa imong spend a lot of time exploring your creative and adventurous side karong adlaw. Para sa imong pinasagro, Scorpio, kaya ganun you have to think before taking any finance-related decision karong adlaw, Scorpio, ha? So don't be worried ayaw lang kagol about saying what you think is right. So it is for your own safety and preventing rest in the future. So be logical and politely tell others what your decision is. So overall impact, audience impact, creativity, nationality, costume, will be a good financial day for you. Wow. So manaman na itong second set sa itong palakarang adlaw, si Leo, Virgo, si Libra, si Scorpio, ang ikadawang set nga mapas mo. Kaya nga sila ang nito, diba? Happy lang siya. Uy, nagutan ka naman swerte ko sa Pasko, no? Kay lindot kayo ng, wala na po diri, diba? Happy lang siya ko rin, Uy, nangita, Nangita siya, nangita sa koyog, masko. Nangita ko sa andog, kasama kong mga ngaruling. Yung pumapalag sana sa aso. Yung pumapalag. Hoy, kalang yung pumapalag daw sa aso. Diba? Diba? Nasa correct, Uy, unsa man to add gifts lang under your Christmas tree as soon as you can. Nga magkaswerte ninyo. So, di man kayo extravagantly expensive. Di ba? Dapat thoughtful. Di grabe na. Ang expensive, thoughtful. Heartfelt. Really fun was the best. So, encourage ang inyong family members nga to get the gifts from your other place. Under the tree. Ano dyan ang gift para swerte daw, nindot. Dapat ang mga gift na under the Christmas tree. Diba? Kaya diya nagsugod ang, diya nagsugod ang Christmas tree sa Christmas 1, 2, 3. Kudyawan. Hala, ko naman ito ng ilapay po na ilapyog pagpagkananon. Regine! Marino News FM. Ito ang Tunog Marino, live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ano, bunganga ka dyan? Unya, nalipay ko.
nalipay ko ana nga tarong kay kistorya si manager tapos imo no kung kuan. Hoy nganong mag-exchange gate pa Ma'am Joga nga nganong mag-exchange gate pa man ka nga dugay naman kang gipulihan. Ang wish nako karong ka Christmas no asa magabaan tong mga tao nga si panglibak nako. Very much. Oy nang libak. Manager nang libak ka nako. Dahil manglibak sa manager nga, asam to si Bes, kay manihapon na ta. Ay, feeling. Oh, nya ka na po kanang uyab nga. Hoy kanang uyab pod nga medyo padong na kanang uyab pod nga nagbuwag na kanang nagbuwag padong nagpasko. Mo na gitawag og Christmas break. Og si Brana na itong third set sa itong panagarawan lawa. Moments later. Makatawa. Antay ka, tol. Makatawa mo ko ng Christmas break. O, yala sa. Hoy, pangalan ito mga suke dahil sa Friends Lechon. O, diba? O, tilawi lang dahil ang 0936404014. O, siyempre, Barcode Great on Restaurant. O, diba? Ang inyong endorser, dahil gwapa kayo. O, dili lang ang 0905383975. Wow, pagkalami ito, dahil President tilawi lang. O, ganyan na. Hoy, ginawa ko mabuang ko bayotan na siguro. Sekretarios! Oy, Sekretarios! O, Koregan, marag maigot sa karon, di ba? O, di ba? O, di ba? Oy, kanon, Sekretarios, o, you make it to emotional karong adlawa. Agay! Sudiliki, makamuhilak na siya. Adlawa, Sekretarios. Kinalan ka mag-create karon o a balance between your personal and professional life. So you have a lot going on and it's decreasing your productivity karon. Kalma-kalma lang. O try to take things one at a time lang. So you will be fine, ha? Diba? So you have to pursue go with the flow lang. Happy lang, Diyos. Sa imong gugma karon, you'll give your 100% of your relationship karon lawas sa so no, you go out of your way. Sometimes to make other person happy lang. So understand lang that you can communicate to your partner if something is too much for you to handle. Sa imong character ba nimo karon? So nalisod you will have a hard time at work karong adlaw, Sekretarios. You are a strong-headed individual karon, but sometimes you panic too much. So gusto ka beyond your boss really consider you're capable karon. Focus lang jud ka on completing most important task fully lang. Para sa imong panglawas mo karon, kanay imong habit to have a huge impact karon sa imong health panglawas kuno adlaw, Sekretarios. So try to add more fiber. Fiber sa imong diet. Diba? Fiber. So sa gulay og hilanat fiber man. Fever man dito ay diba? Fiber dahil ka ng mga kuano. Para make sure nga you stay hydrated lang at all times. So listen to your body and eat more greens. Greens ha? Kanang mga sagbot, green grass. Para sa imong financial karon, you need to understand finances better, ha, Sekretarios. Kay medyo lisod, you have a hard time keeping track of everything kanong adlaw. So to make sure that you don't forget anything, make a proper list of everything. So divide time slots and make sure you adhere, you're doing research related to investment and rest involved brang. Kuyawan tani mo, Sekretarios, di ba? Hoy, kanong Capricorn.
Ay, Capricorn, be worry of hasty decisions can make an adjustment too quickly. Ayaw pa nadali, ha? So, na if foregoing details karon can be a problem. So, simplifying or concentrating on one thing at a time may be beneficial nimo, Capricorn. So, if you look at things on a different perspective karon, nakabalo na ka o nakabalo ka nga have a lot of mental energy which you can get you all pumped up for something productive lang. Para sa imong gumagano, Capricorn. So there are many happy memories karon nga imong ma-recall karong adlaw, Capricorn. So you have the opportunity karon to travel back in time. Og syempre imong reconnect with people you used to know. Wow. As well as, siyempre, you reacquaint yourself with your old romantic haunts karon. Para sa imong karon mo karon, Capricorn, you may have no idea what problems o sa problema karon, concerns about mga subordinates dealing with. So it's more important to address their concern than it is to save your time. So kung gusto ka, if you continue to rely on your wits karon, you have learned a lesson the hard way. O batay ka, Capricorn, na para sa imong palawas mo karon. Ay, ganaw ko, stress karon. Stress at work karon, and syempre affecting your health as well. Kaya mo na imong ang ability to think and make decisions karon, Capricorn. So imo jang ma-recognize karon that the source of the problem is your extreme sedentary style. Wow. Dapat regular in the morning karon. Regular morning works lang can be beneficial sa imong health. Kay mao nay mag-refresh sa imong body and mind. Lakaw lang. Para sa imong pinasa karon. So you have to figure out where your money is going and eliminate unnecessary expenses. Kay you didn't want to stray too far from the norm lang, but you're getting tired of what's on the menu. So avoid lang ha, unnecessary ha, patay Capricorn. Unnecessary, Mamilabel Nazario, unnecessary, Ma'am Nazario. Hello Ma'am Nazario, Merry Christmas. Aquarius! Aquarius, imong i-feel ka yung jettery karon o jettery in some places karon. What? O jettery, kanato ka sa CR, oy, jettery. Aray, kulirit. Kaya Allah is the best avoid interacting too soon now to quick about a matter karon. Ay agpalabi ko na, so decision ni mo. Sa imong gumagaron na Aquarius, you might get a sudden urge karon to go through your old address books or imong pangitang look through old pictures related to a memory that's been bothering you. Diba? So na yung mga familiar faces karon from the past, be prompting you to reconsider your decision to end the relationship. Ay, wala mo ko yung picture niya. Ay, parang buwag ay. Why lami? Ano dyan ako correct ko? Para sa imong karang na mo na magkaroon. So, kanong alawan, no? Imong makita your face, cravings karon, but you must stay on the righteous path lang dyan, Aquarius. Ayaw dyan ka mag-shortcut, ha? Kaya mo na makadaot ni mo sa imong karira in the long run. So, it won't be easy to choose the correct course lang. But you'll be able to do so if you can help your greed at bay. Wow. Sa imong panglawas ni mo, Aquarius, you are the best physical shape of your life karon, ha? And now is the best time to set new goals karon and push yourself even harder lang. So kanang adlaw, today's athletes o mga Aquarius and others involved in physical training will have a lot of success karon. So ikaw Aquarius, your mental health mao nay maka-improve nimo as well. So you feel less stressed, more vital and more active. So ato ka sa Vitali because you are more vital. Para sa imong financial karon, Aquarius, now is the time to concentrate sa imong creative side karon, Aquarius. Ang mga seedling karon, the seeds you sow today could pave the way for a brighter future lang. Kung naay money is an issue karon, now is the time to concentrate on the benefits rather than to drawbacks. Ano pa na ay bayad no, maluoy mo, Oy, ginaw ko, Pisces, advice to take things one day at a time. Kano, Pisces, ha? Kayo be confronted by a daunting task right now, Pisces. However, worrying about is not, will not, or it won't achieve anything lang.
So you must put down a set of short-term goals lang to achieve you karong alawa. Para sa imong gumagano Pisces, don't fret over the lack of romance karon sa imong kinabuhi. So naay mga positibo nga butang karon, there are positive things karon waiting for you around the corner. So kanlawa, you must make the first move towards realizing your dreams. Kung makahimamat kag someone karon, you find intriguing. So don't hesitate to ask them out. O, diba? Oh. So at this time karon, your bold natures will be rewarded. Wow. Para sa mong karon naman karon. Ay, karon ko, why problema sa imong trabahoan karon na, o Pisces? Your project will complete. Result na sa imong clients to express great satisfaction with your work. O, okay lang. So, walay problema sa imong trabaho. Sa imong financial karon. O, you must refrain from being on unhealthy food. Sa imong panglawas karon, unhealthy food, ayaw jud. So, if you like snacking on something, you have to choose or to eat some fruits and vegetables lang. Kaya kanang alaw, you must hit the gym with great gusto and burn up the excess calories lang. Wow, bongga na sa Para sa imong pinansa karon, while you are quite likely to come across some monetary gains karon tungod sa imong through no efforts of your own. So kanang alaw, Pisces, no, this become in a form of some inheritance lang. So, ingat mo buhato ka, you must do everything karon in your power to preserve it. So, keep an eye out of your lucrative investment. This is opportunities karong adlaw as they may come in handy. Wow. So, manaman na natong kapalala karong adlaw, tungkol sa tambal. O di siya pwedeng gamitong tambal sa man nga klase nga sakit. Because the doctor persists, insult your symptoms. Get your card, your cash, and transactions. Thank you for banking with us. So, di ba, happy lang. O, best ng horoscope. Siyempre. Pasmo dyan ka. Ako mag-Christmas ko sa akong laki. Ikaw, kisa ikaw ba mo sa Christmas? Di ba? Wow, bongga. Ang kumayota na siya. Correct. Joke lang! O, siya. Hindi pa rin ito na, Mother Earth, o natong sudan diha. O, di ba, lamin na akong ginamos, Mother Earth, kay luto na ito kayo, humot na ito kayo. Lami kay saging o kuha na, happy lang dyan. Sige na siya, kita ka na nga o na itong mga ubandang sukit sa presleksyon sa barcode. O sa itong mga karinderya, siya git na, Regine. Live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Just bounce to this. Regine. Salamat ang programa WhatsApp 2012 by Uncle Ruben Fajardo. Alaw na heart to heart to Papa Joms. Wow! Ano yan, alam na kay Friday karon, hinawat pantang, nga dili mo mapas mo, kay makadaog na mo aning sweatress. Kay gano'n ko. Let's go, happy. Let's go. Wow, 219 og 937. Wow! Congratulations! Natag oras. Mugod bagay pa ng adlaw. Happy weekends everyone. Init kasi kaulan ba kayo, no? Salamat sa among broadcast operations advisor. Wailain si Mr. Renato Suhor. Among station manager walain ang butan sugihan matinabangon. Dr. Ray Nalentida. Hi. O syempre ang among broadcast technician walain si Mr. Ruben Cute Fajardo. So, kinahingapot sa tulugon ang tipagkatawas kanginan ang tigitik sa kawandangan. Wailain sila nung Bisaya, the one. Oh, wow. The one and only. Walang katapat, walang katulad. Pakpak, bayot ang gihapon. Sa akong programa ang katupnan, pinimalabuan, ang gitik-gitik pasyaw nila nung Bisaya. Di sikat, kusog istasyon sa panahon na walain ang 106.7. Marino News FM. Happy weekend everyone. God bless us all. Mua chup chup. Just bounce to this.